Alright, mama selibona nje ivakatshele la. Yebo mntana. Bezothatha ama-tip ukuthi ngingahlasela njani njengomzingeli. Uhlasela inyamazana? Hayi ngisho ngibuza ukuthi ade ufuna ukubona bengafuna ukulahla amasiko. Bengafuna ukulahla amasiko, manje ufuna ukubuza ukuthi njengoba libona abantu ukuthi bayathatha la kuchitheke. Akusafani la sala kudala phela. Mina lisakhula. Angazi ukuthi ngakubeka ngithini ekukhombiseni lapha mama ngicela ukubuza likhuluma iqiniso umdala nje wahlala lapha lena ama approaches angikho ngifuna ama tips njengoba ngibelana ukuthi umdala kajayele benza cela umdala walikhombisa njani ngesikhathi elifuna lapha wathini kini wena lapho ongathi uyangiphambanisa khona uthama tips thina sifundanga phela wasukhuluma ngama tips. Oh alright ngiyazisama ngifuna ukuthi indlela ukuthi nxa ufuna inkazana uyingena njani noma ufuna inkazana eqotho iyakuzwa anti lithiwa iyakuzwa ngamazwi ajileyo ukuthi ule kusaseli elihle so kade ngizizwa abantu mama lina lakho ngizwa njani kwenze ukuthi lami ukwazi ukuthi ngathaka njani umdala wathini yini lingasabi mama lintshelo ukuthi lokuvuma kwaphana kunye sizabe singabonzi ngabantwana kokani sizwisisa ukuthi ngwathi yalincanywa lathini hayi into zakudala bezikahle kakhulu bezisenza besizenza ngendlela right okunye ubethumela umuntu athumele udadewabo bathumele imvini wakho azoqala ukukhuluma la uzawe yabona kudoza phela uzenza ngathi awufuni mayethe wazama ukuqonda ukuthola bona esihlahleni limile esihlahleni awulonke la usuqunta amahlamvu azaphela ekhuluma ekhuluma abakhathesini nali akwazi nokubuza umuntu limbuze limthini thina ubethi mayeqalisa ukuthi ngiyakuthanda sokuhlekelela nawe usehluleka ukuphendula so lapha la uyabumncane ngabe utshengisa ukuthi uyamthanda kodwa uma ungamthandi ngiyatshela ngijahile mina ngithunywe umama lapha kuthwe ngiyokhamazi ngicela ukuhamba mina ngijahe kakhulu kodwa nxa kukuthi la uyamthanda uzabe uyehluleka ukuthi umphendule kodwa yena umfana uzazibonela ukuthi umuntu uyamthandiwe lapha kodwa bongasonto namhlanje ngesikhathi esinanti selikhombisa uyakukhombisa manje kuseni umuntu ahla kukhomba thina selikhombisa imota uyanga hayi bengisiyale ngena sami sokuqwanile ngizabe yazokubona nini sokukhonjwe lapha thina bokungenjalo alright kodwa amazwi benkhalela amazwi kwaphana mama ukuthi umdala nxa uqondile uthini uyathi yebo mntanami yebo sisi hayi mntanami bengekho yebo sisi sabona sisi awusabona yebo kunjani vele lathi besila ingqondo ukuthi umuntu umbono umuntu uyangifuna alright into endala so mama sefika ngoba sefika ke ezibika hayi mina ntombazana phela ngiyakuthanda alright ngiyakuthanda sibila mina hayi mina ngikuthandi mina ngikuthanda hayi mina ngikuthanda ngiyakuthanda sibili khonapho mina ngifuna ukwenzani ngifuna ukuthatha unkosikazi uye phela umama lo baba ekhaya mina vele ngikwazi ukupheka ngikhaya bangifundisa wena la uyabhota into zamazama akutshela ukuthi ngiyakuthanda obhota yini nguwe wena nkazana uyabhota lawo ngoba kodwa usibonile nxa uthola ukuthi vele lo muntu lo ukuhambona ngelilanga ukuthi umuntu ongathi uyamfuna noma ngabe uzwile ukuthi uwaxoxela omunye ukuthi uyakuthanda wena uzusenza ngathi awazi kodwa enhliziyweni usazi la uzivela kumele udonse usasa ngizokubona ayisasa ngikho ukuthi esiye esikhayeni ngumama ulokhu ujwenga uzibona ukuthi ngempela uyangithanda yini lesithatha isikhathi ukuze siyobonana lalo mfolo ngoba ungasheshi ukumbonana naye ngithi uyakudelela kodwa kani ukuthi umdala babeqedisa yini ukuthi ngabona ngathi uyadile yathi sokushapha ukuthi apho ngofika athi lapha indaba liyani yayizolo ke yena kona uyaphinda uyabelokhu ekhuluma wawuvuma njani ufuzisa kwaphali livuma njani mama vele azange ungiyebo ngiyakuthanda hayi azange abe khona
so bona ngezenzo uyebo ngiyakuthanda bhuti hayi uyabuya ukujeka la uhleka ebelokhe kulanda ngelinga ngisezawucela ngicela ukuvakatshela ngakini uyayithi kanti ebusuku yiko lala lodwa ngempela isala la lihlala sasilala sifanele ngithola ukuthi wena ulala labanye uyabuya uyabona implant lehlala esibayeni senkomo khona ngale emuva ngale selifika lisenza ungezwa khona ngale manje wakhathi esilinayi kunamhlanje ziyalwe namhlanje awusamfuni thina ifast thina cash and carry yiko selizithatha lokuyo uyabona uma usiyathenga ngomba ama-apple vele amele uthatha isikhathi sakho wakhethe wakhangele ayibenzwisisa kwabhane right ngomthetho inkazana eqotho ithatha isikhathi esingakanani ukuthi ubone ukuthi le yiyo lokho kunzima kakhulu angavuma after 1 week 1 month angavuma namhlanje ebe umuntu ogudu olunge kakhulu akuthathe le 3 months abe ngumuntu ohlanyayo vele ngasomuntu olunge lokho kunzima ukuthi ukuhlukanise wathi ukuthi abantu abangomama vele kunzima ukuthi ubafunde hayi kunzima kakhulu kunzima kodwa lokho ukuthi lifuna umuntu olemali amfuni umuntu ohamba ngenyawo ezika-Adamu kwakuvele kukhona kudala kumbe isimanje hayi kudala into yayikhona kwakuyikuthi kuthiwa lizahluma lonke kudala kwakuthiwa lizahluma lonke liqala ngecansi liphose lidlale lilale phezu kwecansi bese lithenga lokumbheda manje wakhathi esilina lithi sifuna ukuthola ijaha lila zonke izinto uzothiwa nxa ungela lutho uzanginikani bathi kumpilani lamhla bathi iyaphangisa ngaziphangisa njalo siyangabangwazi fast kakhulu hayi kudala kwakuthiwa lizahluma lonke ngempela ligcine lihluma lonke ndawonye athi kini kwakulula ayikho nje ukuthi hayi ukuthi ngiyesondele kumama okunye uyawusithi uyakwazi kade izinto zinjani awuzazi wosokuvuma vele wawungafuni hayi kuvuma kwakunzima so uthi yebo ukuthi ngiyakuthanda kulalo khana abakwenzayo lokhana mama uthola umuntu sekuthengele okuyi-drink longamabhiskiti babenza nomdala ongamabhiskiti khona ukwamukela kwakho amabhiskiti khona uma ungamthandi vele ongeke uwamukela ama-choice asosetana lana wawuyamukela nxa umthandile lokuthi ngokufitshane ifanta ngathi yayiphambili ifela bona lobani ubu-orange lobuyayo ungamabhiskiti kwathiwa ama-choice asotet kwakumnandi kakhulu ungavele uthathe sokushapha ungavele uthathe kona amabhiskisi ngoba ukwamukela sisipho sensiya usokuright ngoba yikho vele sasikudinga ngoba thina phela sasingathengi sepa manje intombi uma ingaqoma ingathandana nomuntu ngale sengiyosesapota abazali ngeshuza namhla ngisekuya lezi mali zenzazithethe emadodeni abazali thina sasingasapota abazali wena ukuthi uma inikezela amabhiskiti sokuphela kwakumnandi so lokhana kokuthi ungabona amasayini ukuthi sizahlanganisa usiye emfuleni ungathola mbhalo xa sendlulile lalikwenza yini konke alright uthoza ukuthiwa ungathola sembhalo xa kumbe sengiqamula ugatsha lwesihlahla ngachiya endleleni umama sengimthindela phansi khona awazi wangikhumbuza kudala sasiphila mntanami kwakumnandi sasiphila impilo emnandi kakhulu okunye futhi engizibuza khona kudala ongathi umuntu wakhona ongathi kuthiwa umuntu ombamba ngamandla uthola ijaha lakho likudonsa phakathi kwabanye kwakuyisinto lokhuyana phela kwakujustice into yakhona nje mane kwakuphuka yikuphumana ngoba kwakulamaphathi wela lijayiva mama zelikhwehlela sendibuze kakhulu hayi mama mbongile ngibonge kakhulu baba ukufunda hayi kulungile mntanami